sanctions anoramba aripo. Yes. So the next stage ndeyekuti, will Chiwenga be able to dissolve parliament? How is he going to continue the parliament Yamnangagwa to 2028 for organizing election? What instrument of law is he going to use? You see? Yes. So that means he's going to extend my elections to 2020 to 2030 in order for him to be able to make some reforms. There will be no elections in 2028, which is what ZANU-PF wants. Because one, they will not have a support of the regional leadership. That is going to happen. If they twist Mnangagwa to a point of saying, I'm resigning. If he resigns, he's resigning as an individual. And PF, will Chiwenga be able to dissolve the Polity Bureau? What happens in 2027 in their Congress? Is anyone going to contest him? Is he going to be challenged by somebody in 2027? Because the Congress will dissolve all the structures, including of the president. So how are they going to deal with that one? 2028, a year after, we have general election. How are they going to handle that? So in possession, I was quiet all these days. I was listening when wachitaura uyu ataura uchi, ndikaona kuti apa direction hapasisina, kana iye Geza wacho naso atotiza munyika, atoona kuti security yake isisipo. Kana akatiza, kana achirimo, akachengetedzwa nemasoja, akasungwa here, ari free here, chii chiri kuitika kwaari? What is the role of the army? So, tichanzwa mangwani. In fact, we will have to make a statement. We'll make a statement, yeah. The statement that will bring all these opinions together, that remind the Zimbabweans to remember these facts, these factual things. They should not just go to the media, talk about this, talk about this. Even here in your channel there, vanenge vachishushana, hey, ndakazodai, zvakazodai, aiwa. Atimbodzika maipicha. Ndanchitaura nemwana uyu uri kumhanyisa story. Don't be too sure. Yeah. You see the other very serious problem. Yevan. Yeah. Nevo futhi my journalist. You have a problem yokutorwa nemhepo. Yeah, good. Paris, you know, everybody is talking about Chiwenga. But it's not very long before we're talking about Chiwenga. Yes. Ukatarisa this former CIO boss angachitaura nenyaya yekurongwa kwekuuraiwa kwaMujuru, achitaura nehistory yeZANU, the Genesis, akanyora bhuku Genesis, the Genesis. Exactly. Taitaura kuti Chiwenga is not suitable to lead the country. Yes. Vanhu vakafara tichitaura izvozvo. What has changed now to make them think Chiwenga is suitable? They are thinking that Chiwenga is the bridge. Bridge to where? To freedom.
kuti Chiwenga achatorera Mnangagwa then achazoita hanzi transitional government inenge ine vanhu vakasiyana siyana including ana Nelson Chamisa nemamwe mamembers eopposition. But remember, transitional authority ine zvakawanda zvinodiwa kuti ibudirire. Yes. You see, they are talking about all these things. They are only talking about two people, Chiwenga and Mnangagwa. Yes. I say it this, ZANU-PF depends on my structures ayo military. When you remove Mnangagwa today, what are you going to do in the Politburo? Remember, in 2017, when they removed Mugabe, the last meeting that was chaired by Mugabe, achitaura nezvecongress. Congress yagara yaplanwa ichida kunotsigira kuti Mnangagwa abviswe. So they quickly hijacked that. Ukaitarisa kuti that Congress ndiye yakazodzinga Mugabe. Ichidzinga Mugabe haina kubvisa Obed, haina kubvisa Chinamasa, haina kubvisa Opa Mchingura, haina kubvisa all those central committee members havana kubviswa. So Chiwenga kana akuenda 2027 achaita sei? Kana abviswa iye zvino achinda 27 ari achidita transitional authority, uko kuZANU-PF kunenge kwakamira sei? That's, people should remember that. We've still got 1 year full kuti ZANU-PF iinde kuningi kuCongress yayo. Vanenge vachishanda sei? Uyu ari kuleader the national transitional authority. But mitemo anouya nayo pano anoipiwa neZANU-PF. Yes. You understand? Yes, I But do. guidelines ema-negotiations ari kubva kuZANU-PF. Chamisa haana party parizvino as we speak. Anopinda achinegotiate akamira nani, achiconsulta nani. Unless now when you now that Chiwenga will say Chamisa Ndaibiti Josikana uyu Monzora inda munogara pasi mondipa vanhu vachataura navo. Then you enter those discussions in his terms. So munoende pinazo. Yeah, saka pane nyaya and zvinhu zvakadaro izvozvo it's not clear to the public. That's why tiri kungomhanya nezvatinenge tangoona zviri paground. Vakomana kumhanya guruva haisi ng'ombe chete dzinosimudza guruva, kana nyati kana shumba dzinosimudza guruva. Totanga wagara pasi woona kuti chasimudza guruva chii. Uchamhanyira iko uchifunga kuti ng'ombe dzako asi ishumba dziri kudzinganisa ng'ombe dzako. Parinopera waona wasaraundwa neshumba. You understand? Yes, I do. Yeah. That is the internally now. Let's go regional. Removal yaMnangagwa kuti uzoitwa transitional authority inenge yafamba sei? Will it be a national uprisal against
Mnangagwa? Or will it be a national uprisal against ZANU-PF? If it's against Mnangagwa, vanomubvisa vanhu, right? SADC yotadza kuti manje vanhu veZimbabwe vati havachada president wavo, havachatauri kuti vanhu vei, inenge vanhu veZANU-PF vabvisa president wavo. Right. Internationally, the British were a major player in Zimbabwean politics. The United States, what are they going to say? ZANU-PF give iwe Chiwenga ndo wapinda tibe yawo kutoda kuti tishandise inewe, usati wagadzira ichi nechichi nechichi atitauri newe. Sanctions will remain in place. So we still remain isolated. The freedom that we are crying for is that there must be job in Zimbabwe. Industry must open. So you cannot open those industry under sanctions. You can't. So unless you do something that is so transparent that the world, the international community, the donors, the investors will see that, now that you want a transformation, a transformed society. And they'll come and invest. And the Zimbabweans will go back home without thinking, what, hey, apa social media zvandakambotaura nezvaChiwenga hazondibvunza here? Kana imimi it will not go the very same day in the media imomo, because unenge usingazivi kuti ndindaiprovider platform yekuti shoropoza Chiwenga kana Mnangagwa ndichasvika ndichiti kudini? Yes. You see? So it will take a long time for people to make sure it is safe to go back home. You see? And the longer it takes, longer it takes with regional countries to understand the exact need or the exact plan of that new transitional period. But the transitional authority, haingopindwa nje. That will be political party. So if Yoga Mabunu says we cannot, I don't know which constitution is referring to, kuti tivhise Mnangagwa toisa ningi uyu Chamisa. Constitution already has made it. Chiwenga. Then, yes. Yeah. And then tozoita hurumende mubatanidzwa. Vanhu vekushanda navo. So everybody now, everything now will be done in terms of Chiwenga. Chiwenga achitora isimba kubva kuZANU-PF. Gone. So let us not be fooled. Ngatidzigamei. I know people vanofunga zvemasoja kuti manje panapa ndikatanga kushoropodza Chiwenga akapinda masoja ndinozoita sei, vachandivenga. And Chiwenga has a very huge task in front of him. He has to be sure kuti Varolius Manda abvuma here. Otherwise, it would be double coup. Remember, Varelius Manda, besides being Mnangagwa's brother, is a Zipra trained kid. But he's surrounded by Zanda. Sanyatre, Zanda. Air Force, Zanda.
ma-brigade commanders ese ndezanda. You understand? Yes. So it's either Chiwenga can use those and he has no influence now because most of the brigade commanders are now from Masvingo. Mm. You see? Yes. And the Midlands. Vakaramba. If it is true, it is Mnangagwa who ordered those tanks to go parade themselves in the locations. Then it tells you Mnangagwa has still got a chance. He's still got power. Varelius one as a brother. Senyatwe is still subordinate to Mnangagwa. If it is Senyatwe and Varelio who ordered against Mnangagwa, then it becomes a coup. So ndoda kuti tinyatsopatarisa ipapo kuti opposition yedu yezvino patransitional authority apa ndeupi wacho Chavamwe iye zvino naWelshman Ncube havazivi kuti mutungamiri ndeupi pakati pavo vaviri. Reni Kore uyu akatora sabbatical anonzi sabbatical leave anonzi anuyu Tendai Biti. So there is now Karen Kore, Welshman Ncube and the Chavamwe. So do I not pin the national authority here? Will Chiwenga now be in a position to say Iwande sukuda wakatengesa Chamisa? Ndoda iwe usina kutengesa Chamisa. Is that democracy? Yeah. No. You see? So once he does that, he's now appointing leaders on behalf of other people who are not his PF. So this is why ndinenge ndichiterera muchitauri vanhu vachitaura paplatform yako about that handide kupinda parizvino because they must sober up. People must sober up. Moregera kumhanya chete kuti because kwasvika general masoja ndeezani if people don't know that. Since 1976 masoja ndeezani. I was saying whether with or without ZANU PF or ZANU, let me talk about ZANU. Army ndiyo yakabata ZANU since 1976. Vakangobvisa ndavanengistori vachipinza Mugabe. Army yakabva yatora simba rezANU. And up to now ndiyo iri kutonga. Anything that is happening kuZANU zvinovhumwa neARMY kana zvichida kutambirwa neARMY hazviiti. That's why I'm saying kuti the other thing chamunofanira kuziva, I've said it. Varelius Manda ndiye CDF anocommanda Air Force ne-Defense Forces. Nationally Army yakakosha vanhu vane more decisive battalion. They are more decisive. Yeah. Right. And my battalion are all under my brigade commanders. Each brigade has to have about 5 battalions. Right. So my brigade commanders, they are not run an army.
Ma-administrators ndivarelius Vanda naSanyatwe ne-Air Force. But vanorana army ma-brigade commanders. All right. Those, if they say, no, we can't do this, that's why uchiona dzimwe nyika zichinza coup has failed, because ma-brigade commanders anenge asina kubvumirana. Votanga kurwa vese, anenge akundwa ipapo akundwa, kosungwa vanhu. These things are happening all over the world. So Varelius Vanda hakuna Zipra currently in Zambian army. Inolita brigade. Vese vari kana chinzi mukuru angangopiwa platoon kana kuti opiwa battalion ma-colonels aya. Ma-colonels ndio ma-battalion commanders. But what I know, I don't know whether it has changed now. What I know, all Zipra battalion commanders, those who vakapasa kuita ma-colonels, vese vari ku-army HQ. Either ku-defense headquarters kuyauko kana kuti ku-KG6 yakunzi tongogara ndiko kunotrainwa ma-officers Zimbabwe Defense University, ndipo paunovawana ikoko. Right. So it's very difficult situation yeZimbabwe kuti ifananidze nedzimwe nyika. Yeah, I see. Yeah. So ningiri ZANU-PF kuti Chiwenga budirire, there are two things he must do. Sacrifice ZANU-PF. Sacrifice ZANU-PF. Tione kuti achakwanisa here. Akangodaro, then maybe he can move in 2-3 steps forward. But I don't see him having that capacity. Simba avondere kuti masoja achachitungamirira. Masoja achachitungamirira. Ndo simba ravo. Vese vanageza ava kana vachitaura vanotaura sema-veteran because they know they control the army. Not the masses. You see? So this is why, as you know, they can't today stand up and say, Ande Guma Street. Vakuti 30 March. Because one of the Pagasiapa coordination in one up. Simple only. The fact of the matter, there are two things. It's either a coup or an uprising. A coup is likely to be condemned internationally. Right? Uprising, bringing in a ZANU-PF, the targeted sanctions will continue. Chiwenga right now is under sanctions. Right now. As we speak. If he becomes the president, going to United States is only in September when he goes for the General Assembly in New York. He can't visit because he's under sanctions. You see? Yeah, and RuPaul never. So that's these two things. Yeah. Otherwise, we have a very serious problem. Kuti aende kunotsvaga ma-investors Europe or Western world. The only thing he will be going to China. China. And once those sanctions remain, the situation economically will not change. Will not change. Chagara tiri diaspora so. Chingotaura ma radio so. So perera kuma radio ipapo.
Yeah, saka I think pane a very big need yekuti tiite go through nyaya dzese idzi. All right, let's discuss tomorrow. Saka rikatimboona toona zvakapera sei and then pakaipa kaza toona zvinofamba Yeah, sei uye zvinoperera kupi. yeah, tichazowana manguva ationa. That's Alright. why uchiona ndakangonyarara mazuva ano ndinoteerera mastations ese vanhu vachitaura nanga ndakateerera but anyway, let's see tichataura mangwana. Alright, maita basa ba. Okay.